incwadi kaJohn chapter number 1 safuna verse 1 siye verse number 16 egameni lenkosi yethu Jesu. Mighty Jesus. Ekuqaleni uNkulunkulu wayekhona ulizwi. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi enguNkulunkulu. WayekunKulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye. Ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukukhanya kukhanya ebumnyameni. Kepha ubumnyama abukwamukelanga. Wavela umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu. Igama lakhe linguJohane. Lowo wezela ubufakazi ukubafakaze ngokukhanya. Ukuba bonke bakholwe ngaye. Lithi iBhayibheli ekuqaleni ulizwi wayekhona. Ulizwi wayenoNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngaphandle kwakhe ulizwi akubani ngakhona esikubonayo akuzange kube khona. Ulizwi lithi iBhayibheli wayekhona eqaleni enoNkulunkulu ekuNkulunkulu enguNkulunkulu. Bakhona kodwa abantu eMzingazi. Ngoba abantu abaningi ulizwi lo esimshumayelayo nesikhuluma ngaye abamazi abantu. Ulizwi elithi iBhayibheli wayekhona ekuqaleni wayekuNkulunkulu enoNkulunkulu enguNkulunkulu kwayena uqobo lwakhe ulizwi lo. Lento iseseyindida abantu abaningi abayi-understand isambulo salento abasitholi. Malithi iBhayibheli uJohane uchaza ngolizwi kuthunywa abaFarisi kuJohane. uJohane wenza imangaliso. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu behlezi phezu kwakhe. Base bathuma abaFarisi abantu babuza ukuthi ake nimbuze lo muntu ukuthi ungubani yena. Uthi uJohane nakaphendula abamthumile abaFarisi uthi mina kangiyena uKristu. Bayabuza bathi pho ungubani? Bathi ngabe nguEliya umprofeti? Uthi cha angiyena mina uEliya. Bayaqhubeka bayabuza bathi pho ungubani? Ungomunye wabaprofeti? Uthi cha angiyena mina umprofeti. Bathi pho ungubani sitshele ukuze sihambise impendulo kulaba basithumile. Yebazalwane ukhona ulizwi owayekhona eqaleni izintaba nemhlaba kungakasekelwa, ulwandle lungekho, isibhakabhaka singekho. Yebazalwane imvelo yindalo ingakabikho, ulizwi wayekhona. Lithi iBhayibheli ulizwi waphenduka waba yinyama waphila phakathi kwabantu. Wayengumuntu wokukhanya wafika kwabahambe bumnyameni. Ubumnyama badeda bahlehla ngoba sekufike ulizwi. Ngizamemezela namhlanje eMzingazi ngithi ulizwi owafika kumnyama eMzingazi. Yebazalwane uzothi nakafika njengoba sekafikile namhlanje kumnyama eMzingazi, kodwa ngithi mina kuzokhanya kulo mbuso waseMzingazi, kuzosala ukukhanya, ubumnyama buzodeda. Abangasebenzi bayothola imisebenzi, abagulayo bayophiliswa, abakhelwe imimoya izophuma kubo. Akothinta umakhelwane uthi khona ulizwi, 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 khona ulizwi. Isambulo lento akuyona into engaqondwa noma ngabe ngubani, kodwa abantu kufanele sibambulele ilizwi likaNkulunkulu
malithi iBhayibheli ulizwi wayekhona eqaleni enoNkulunkulu enguNkulunkulu enguNkulunkulu kusho ukuthi ngokukaGenesis incwadi yoqala eBhayibhelini ekhuluma ngendalo elithi iBhayibheli ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba umhlaba wawuyihlane elingenalutho kwakumnyama phezu kodwa uNkulunkulu umlomo ungathethi imanga indoda yamandla indoda yeyikhwepha uma khuluma kube njalo ufakazi weqiniso umavula kuvaliwe lithi iBhayibheli wakhuluma wathi makube khona ukukhanya ukhanya kwabakho ngoba la kufika khona ulizwi ubumnyama buyadela kodwa bakhona abantu emzingazi ngoba nakufika ulizwi ubumnyama buyadeda yebazalwane naseqaleni kwakunjalo lithi iBhayibheli uNkulunkulu ekuqaleni wadala amazulu nomhlaba umhlaba wawuyihlane elinganalutho kwakumnyama phezu kodwa umoya kaNkulunkulu waheleza phezu kwamanzi wehla wenyuka umoya kaNkulunkulu yabona kwafika leyo ndoda leyo indoda yamabhutsi indoda egqoka amagambusi ke leyo indoda inyathelo dakeni indoda nenenganqeni udaka indoda engena phakathi ibalanda abantu obishini yabona le ndoda okuthiwa ngumoya oyinkwele indoda egqoka i-overall mayiqeda igqoka amaguzi besiyangena odakeni ibalanda abadakwayo utshwala ibalanda abadlintsako ibalanda abathakathayo ibalanda abagulayo njengoba nalana izobalanda ngithi mina